Прямой эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалшан вешімдігі да қаға бойле мүлімат. Паллиатив тибби ярдым меркезі яңы земаневий донатмаларны әлде етті. Қырым боксшысы дүния чемпионы унваны үшін реванш көреш кечіречек. Яңы дүния газетасы бала конкурсының нәтижелерін шығарды. Театр векина актерның иджази тарихы. Қырым Татар музейінде Жеф Ягияев әлі Құрышев кечті. Ахмезжеттегі Тезиков адына цирк 60 яшыны толдырды. Хастаханелерінің капиталь тамираты хадимлерінің айлықлары ве Жұмхуретімізде әлінің диспансеризациясы. Бұл меселелеріні Жұмхурет елбасшысы Сергей Аксенов Қырымдаки тіби мүсеселерінің баш әкімлерінен кечерген топлашуында мұзакер етті. Бұндан дағайры ой сабатларыны дыңледі. На сегодняшний день 25 медицинских организациях уже введены должности администраторов, прописанных функционал. Сергей Аксенов Игорь Чемодановға хасталарнен бақ тұтмақ үшін бұр месулетлі адамны тәнлемеге валетті. Чтобы главврачи не тратили на это время, а люди, которые занимаются этим разбивкой потоков, соответственно, вот они могли выйти и спросить, как поступить в такой-то ситуации, как быть. Топлашувда кабин 20 сенеге планлаштырылған ішлеріні де мұзакер еттілер. Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек Ахмезжеттегі қасабаларының абаданлаштырылуыны тешкерді. Ишнасыл кефиетте япыла тұш қызметші мұддетінде етіштіремі еуқма. Жевапларын алмақ үшін телевизион тақымымыз елға шықты. Училық, оңайсызлық ве эко-авталық иш президент фондының программасы бойынша 170 метрлік елчықны мектеп бойы ерлештірділер. Бірінші оларақ шератны мембус мектеп мудері ве тыш қызметші кечтілер. Гульнара Наримановна обратилась, нашли возможности оттуда, где-то кто-то материалом помог, и мы как бы больше приняли участие в монтаже, в строительстве этой площадочки, этой дорожки. Бу елчық мектепке ве бала бақчаға ерлі сакинлерінің елыны қысқартажақ. Также мы открыли боковой вход, который по нормам разрешен, то есть дети беспрепятственно могут попадать в школу, то есть, а родители их могут, проводя ребенка в школу, дальше двигаться по своему пути в сторону автотранспорта, там остановок и всего остального. Тыш қызметшілер МДЭК соғақта yollar тамиратына екенледілер. Бумелевші ве ешіл ада соғақлары олды. Азбар ярықлануы ве сызықларыны чызмақ қалды. Бұна шер мемуриеті 17 миллион рубле айырды. Ахмезжет микрорайонында есе әлем бұрышында ве Сахарова соқағында техника геже күндіз чалыша. Бұ ерде әнді қалдырым плиткасы ве асфальтын бірінші қаты ерлештірілді. Бүгін ел қызметшілері екінші қатқа кечтілер. Руслан Бальбек иш тез ве кейфетлі бейджерілі деп ишандыра. Бұ есе тыш қызметшілерінің тоз реберлерінің ве мебусларының иш бірлігінен ирышылды. Здесь, на этой дороге, на которой мы сейчас находимся, там, где выходят за рамки проектных решений, там подъездные пути индивидуально к домам откликаются, особенно когда вопросы касаются людей преклонного возраста, либо социально незащищенных. Вот они идут навстречу, вот поддерживают, помогают, за что им отдельная благодарность. Тамирны декабрьнің онында екенлемеге планлаштыралар. Хамед Зикриев, Севиля Меметова, Эрмин Эмиралиев, Милет Ичон. Суаларыңыз олса жевап берер мас. Кезлевде мои документы адлы ең бұйық модуль меркез açılды. Оның мейданлығы 700 квадрат метрден зияdeдар. Евелері чоқ функционал меркез керағалынған бинада çalışайды. Енді кезлевлілер девлет ве муниципаль суалары бойынша не ерге мұражат ете білежеклер ақында не в бетте келіп қымызда. Кезлердегі МФЦ мерkezінің яны бинасында бірінші ішкіну қышының бірінші күніне раст келді. Талонлар алмақ үшін нефбет тізілді. Валерий Чизганов паспортны денештірмек үшін лесихаларны эски бинада тапшырған еді. Алмаға есе яны бинаға келді. Очень рад, честно вам скажу, потому что центр, как с виду, он независимый, сам себе. Очень интересном, хорошем районе. Виктор Сушко ичтимай хезметлер саасында бір елдан зияде чалыша. Енді гражданларны қабыл өтмек үшін шарайтлер да онайтлы олды дей. Мы вот сделали
шаг к тому, чтобы людям стало удобнее получать государственные муниципальные услуги. И людям стало комфортнее получать то, что им нужно. Эвелері меркез кераға алынған бинада ерлешейді. Яны хане евелкесінден болжа. Орусия Федерациясында чоқ функциональ мерkezlerinin сонки тапылмалары бойынша донатылған. Здесь у нас есть доступная среда, туалеты для инвалидов, очень удобные условия для самих сотрудников. У них есть своя собственная комната приема пищи, у них есть большой удобный бэк-офис, своя серверная и автономное отопление. Кезле шерінде мои документы модуль меркезі ярымадамызда en büyük sayıla. Мында бір күн девамында 24 хадим орта дәрежеде 700 адамны қабыл еті. Количество окон для граждан не поменялось, график работы для граждан остался прежним, виды и перечень услуг остался тот же самый, застребованных все еще остается. Госкомрегистр, он занимает 70-75% от всего количества оказанных услуг не только в Евпатории, но и по всему Крыму. Ну и 25% у нас занимают услуги МВД, это у нас прописка, выписка, замена паспортов. МФЦ мерkezinin тантаналы açılу күні ижади коллективлер sevimli кезле вақта йырлар icra ettiler. Çok функциональ мерkezinin 5 yıldan beri çalışkan vaqti devamında 500'den ziyade pencere açıldı. Kırımlılarga 3,5 milyondan ziyade hizmet gösterildi. Каждый житель Республики Крым минимум получил по одной услуге, а кто-то даже больше. Всего предоставляется в ГБУ МФЦ 140 государственных и муниципальных услуг. Мои документы мерkezinin yanı bölügü Cumhuriyetimizde 25. oldu. Hendekezler sakinleri gerekli hizmetlerini almak için Sovetskaya sokağı 5B adresi boyunca müracaat edebilirler. Safiye Şukurova, Fatime Sidametova, Giray Abdullayev, Millet için. Ахмезжете Қырым татарлар топлу яшаған ерлерінің 600-ге яқын сакені 252 санлы қарар бойынша өз марталарыны ресмилештірмек үшін аризаларыны язып тапшырдылар. Бұл қанундайға өз ішіне 2020 сененің январь бір күні екінлей бұлықта шыр мемориятының векілері Ахмеджет ве Борчоқрақ қасабасының сакенлерінен көрішкен вақыт белетті. Весіқаларыны тапшырып етіштірмегенлер гражданлар бұл сененің сонына же Самокиша 30 соқағында ариза язмақ кереклер. Кабинеты 41, 42, 44. В понедельник, в среду приемные дни. Просим всех не откладывать это на потом. Это паспорт гражданина, это схема расположения земельного участка, технический паспорт на дом и также иные документы по подключению воды, света, газа, если эти коммуникации к дому подключены. Ерлі сакенлернен Ахмеджет шыршырасының мебусы Гүлнара Муртазаевада көрішті о экайлық үшінің нетижелеріні ақта тарифетті ве қасабадаки мекиязлы денішмелерге де қатайырды. 5 дорог на сегодняшний день, в частности, это Ешильдах, Мелевше, Элем и Сахарный, уже проасфальтированы, твердое асфальтовое покрытие, исполнены работы, заказчиком выступает администрация города. Дальше движение будет больше, еще 7 дорог до конца 2020 года запланировано. Освещение на 4 улицах тоже также восстановлено. Ахмеджеттегі паллиатив тіби ярдым мерkezінде яңы донатмайчын 9 миллион рубль айрылды. Бойлы аппаратураның аналыглары Қырым бойынша башқа yok. Оны доступная среда программасы бойынша сатын алдылар. Мевзуна Ильмаса Блакимова девам ете. Опустить горизонтальное опять же положение. Ниже она опускается. Бір дөкмеге басқанынен хастахане ятағы түшіріле ве көтеріле матраслар да чоқ вақыт ятқан хасталарының алыны феналаштырмай аксене ярдым ете. Бұ паллиатив тибби меркез үшін инновация демир пружиналар еріне гель ишлетілген. К нему придается специальная система насосов, которые подкачивают в разные сегменты этого матраса воздух. И в связи с этим не происходит образование пролежней. Если человек обыкновенный, нормальный человек в нормальном состоянии в течение сна ночью, он переворачивается с бока на бок, значит, спит на боку или может спать на животе, то человек, который в бессознательном состоянии, он этих движений производить не может. Эти движения производит за него матрас. Бір ятақ ернің фияты қарарнен миллион рубле тура болешей мерkezде кидане. Бұ пек керекледір дейті бейетчілер. Это огромная рана, которая присоединяется инфекция, то есть масса, потом развивается почечная недостаточность, дай бог. Паллиатив тибиеті ағыр хасталарға ярдым көстере. Ахмеджет мерkezінде ятқан хасталарының чоқысы тедавеліне білмеген пек ағыр юрген еслі башлы адамлар.
простой подъемник здесь нельзя приспособить, потому что угол наклона лестницы очень крутой, и пациенту это будет не очень удобно и комфортно. Идет именно приспособление, идет к лестнице. Не надо настраивать ничего, не надо его тянуть по лестнице. Буяны шелер мерkezinin yanılıştırılуы yolunda ilk adamlardır. Iki katlı binanın kapital tamiri gelecek senege planlaştırıldı. Elmas Ablakimova, Рафаэль Вахидов, Millet üçün. Сақатларының комплекс реабилитациясы программасының амелге кечірілуіне 36 миллион рубль айырылды. Бұл тақырымнан Емек Вечтимай Қору везірі вазифесіне дайткен Елена Лось хабиратта. Лиха доступная среда адлы девлет программасына кіре. Это приобретение оборудования для реабилитационных центров, отделений реабилитации, которые находятся в ведении нашего министерства, а также в ведении Министерства образования. Доступная среда адлы девлет программасы Қырымда 2014-сінден берлі амелге кечірілі ому сеселер имкенлары сыңырлы олған адамлар үшін келешеклі олмасы өзірінде çalışа. Программа 78 мусисяны қаплапала. Олардың арасында сағылық сақлав, Ичтимай Қору, тасил ве дегер саалар. Сақатларының федерал реестріне бинайын Қырымда 130-ға яқын сағылық жеттен имкенлары сыңырлы олған адам қайдытылды. Ахмезжетте Стопович адlı акция keçті. Гоңылелер, векімлер спетке қаршы бұттың дүния көрешкүніне бағышлап адамларыны ВИЧ-инфекцияға аноним шекілде экспресс-тестлеріні кечмеге давет аттылар. Бұл Ақталев Хамызда. Молодой человек, не желаете дать бізін тест на ВИЧ? Тібе академия студентлері бір күнге волонтер олдылар. Оларның мақсады әртеден иммунодефицит вирусыны белгілемек. Бұның үшін ВИЧ анықлануы бойынша бедава тест тақында ол дұқча чоқ адамны хабердар етмек керектір. Люди подходят, сдают, некоторые пробегают мимо в силу того, что просто куда-то опаздывают или торопятся, а кто-то вот подходит, сдает анализ крови. ВИЧ-инфекцияға аноним шекілде экспресс-тест кечуі чоқ вақыт алмай. Қан алуы 5 дақа девам ете. Әлетте сызықлар көріне. Бірісі норма демектір. Екіді не сызық олса, адамда вирус иммунодефицит алиметлері бар демектір. Были адамларны профилактик мерkezine yollaylar. В рамках акции запланированы просветительские мероприятия, уже без тестирования. Эти мероприятия запланированы у нас в библиотеке имени Франко, но уже прошло, запланировано в библиотеке имени Пушкина. Сонки уч ел девамында ВИЧ-инфекциясы эпидемиясының сүряты экселе были. Умумен Шархи Европа мемлекетлерінде вазиет ағыр. Буақта спид хасталығына қаршы профилактик мерkezлерінің баш хекимі Александр Немыкин хабер етті. Обследовано на медицинское освидетельствование на наличие отсутствия ВИЧ свыше 430 тысяч. Это первый шаг для понимания распространенности ВИЧ-инфекции в данном конкретном регионе и, естественно, правильной оценки сил и возможностей при планировании организационных действий. Бусене вирус иммунодефицитке оғыраған бендензияде яны адам белгіленді. Қырымда музбет динамика оларақ бойлешейні қайт етмеге мүмкін. Бүгінгі күнде яны анықланған ВИЧ-инфекция аллары эксілді. Сонки еларда әжеле бағда мұрачатларының сайысы да азлашты. Пациенты, которые нам звонят, они выходят из тени. Они говорят, что у них есть эта инфекция. Они спрашивают, куда им обратиться. Мутехасыслар невбеттеки кере хатырлаталар. Эвелден белгіленген ВИЧ-инфекциясы тедавилевні вақытында башламаға имкан бере. София Шукурова, Руслан Минаев, Эльдар Заитов, Millet üçün. Яңы Дүния газетасының муариреті балалар Дүниясы адлы ярышының нәтижелеріне чықарды. Бізі мұхберлеріміз ақыл сынавының ғалибі кім олғаныны білелер. 100 ел тарихы олған белли газетінің қынтавлы муариретінде кичик вести датлы оқучылар топланды. Олар әзберден шиыр оқуылар, ветеркулер ижра етелер. Яны Дүния газетасында енді 10 елдан берли балалар дүниясы адлы иләве басыла. Әрай эксклюзив мұнда фольклор, ресімлер, шиырлер, яш естедатларының екейлері ве бүтін герамадамыздан өджелар елуанған мақалелер дерчелуна. Әр ел газетаның муариреті балалар үшін ижади конкурс кечере. Елның сонында есе нәтижелер чықарыла. Ғалип қазанған 6 бала шықны бүгін біз өз редакциямызға давет еттік ве оларға біз өз мүкафатларымызды бережекміз. Bizim esas maqsadımız ana tilimizni saqlab qalmaq, inkişaf ettirmek degenden gazetamızın maqsadı. Ve elbette balaçıklarga, bizim yaş nesilge ana tilini sevgi aşlamak.
6 сынып талебесі Амедия Дулаев икейлер номинациясында ғалип чықты. Ел девамында ой яны дүния газетасында икейлерні бастырайды. Ғалебіні оғлан эн тесерлі икейлер язғаны үшін қазанды. Бұ қартана Вехард бабасы ватанымыздан сүргін өтелгені. Ветосто ақында мевзулар олды. Икейлерімнің баштарымыз тілінде язам, sonra туған тілімізге чеверем. Білмеген сөздерінің Сейран Усиновның ұғатында тапам. Кейіннің аннама ве қартанама оқуым. 4 яшлы Сали Шерфе Мустафаева эн гүзел ресімлер номинациясында ғалибе қазанды. Муаририет оның ішлеріне бұйық қимет кесті. Газета хадимлерінің фікіріне көре эн гүзел ресімлерде қыз мұсылманлар үшін азиз ерні кабенні тасвер етті. Өлесін чездім, çünkü бақшышыла алмаға стедім. Біздің Сали Шерфеміз бөлір алып барған конкурсларында да иштирак етті. Анда да бірінші орынны қазанды, ғалибеже олды. Бүгінгі конкурста да, алып барылған конкурста да ғалип олып шықты. Біз бек қуанамыз бұға. Келешекте бұйық ресап, yazıcı, şair olmalarına tilekçimen. Редакцияға өз минадарчылығымы білдірем. Эмине Асанова ресімлер номинациясында да бір ғалип. Бүгін милли тым-тым ойынымызны да ичра етті. Балалар дүниясы конкурсының эсас мевзулары Қырым, Ватан, Қырым татар тілі халқымыздың тарихы, медениеті, дini ве ярымадамыздың табиаты кібі йөнелішлерде олды. Эпысы иштиракчилер бақшышларнен тақдерленді. София Шукурова, Лилия Люманова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Бұл кинове театр пердесі артындаки тарих. Қырым-татар музейінде Қырымданам қазанған артист Шреф Ягевнен Курушев кечті. Мираклы субетчі көчлюся солған істедатлы инсан. Артист оз мұқлеслері огунде тамам боле шекілде чықты. О беле спектакльлерден парчаларны ве андаки ерларны ижра етті. Этот доклад, понимаете, я писал сам. Бұл сене Шреф Ягяев әлі 5 елық юбилейні қайдатты. Оның нәжеде елында 19 ел бойы кинодаве 30 ел театр санасында çalışma тәжірибесі бар. Умумен еліден зияде рөл ойнады. Шреф Ягяевның сөзлеріне көре бұл саға істедаты да балалықтан көрінейді. Мектепте спектакльлерді иштирак етеді ве музыкалелетер чалайды. Ләкин актер олмаға планы yok еді. Hepsi mühim piyesalar çünkü o мен яратылған роль hepsi менің yüreğimде. Yürekten oynamak керек артист. Şunun için benim için ballar gibi. Balların nasıl ayırmağa mümkün? Bu roller de ballar gibi. Onların мен өз içimde, yüreğimde tutam. Ятбор театр елы черчевесінде кечті. Оның кечірілевіне Медениет везірлігі қол тұтта. Корушевде Қырым Медениет санайы ве туризм университетінің оджаве студентлері де иштирак еттілер. Театр – это не только его история, но это актеры, их роли, их поиски, их свершившиеся и не свершившие надежды на сцене. И поэтому всегда интересно услышать от первого лица. Вернадский адына Қырым Федераль университетінің ең чоқ ойнаған бөліклерінден бұры Қырым татар ве шарқы филология факультеті олда. Бұл ұнваны студентлер танцпол факультетов 2019 адлы елы қачық конкурста таздықладылар. Тетборде 75 ижраджеве ижади коллективы штиракатты конкурсның гала-концерты екі турданы барет олда. Бұрынжысынде конкурсантлар өзлерінің сол аве дуэт чықышларыны тағзыматтылар, екіншісінде есе коллективлер иштиракатты. Новым в этом году у нас является то, что наша система оценивания усовершенствована. Она направлена на то, чтобы ребята совершенствовали свое техническое мастерство, свои эстетические вкусы они растили год от года, и это видно. Тем не менее, новая система оценивания позволит наградить действительно тех, кто обладает определенной техникой. Ажайып тылсымлы масал дүниясына далдырыжы. Тезиков адына Ахмеджет Девлет циркі 60 елық юбилейні қайдатты. Бұл 1959 сененің Кузмев сымынде құрылған бена. Шумына себетнен артистлер шоу гигантских фонтанов деп адланған байрамны азырладылар. Авропаның ең яқшы шоуларындан бұры ненен әретлендірді. Байрамда бізім телевизион тақымымыз да бұлында.
Ахмеджет циркның аренасында шоу гигантских фонтанов деп адланған байрам. Мында ишлетілген декорацияларының ағырлығы 25 тонна век қолланылған су 120 тоннаны тәшкіл ете. Кубе түбінде лазер шавлелері ве yüksek шадырванлар бір-бірінен қарышты. Парлақ урбалар киген артистлер карнавал ойыныны ижра етелер. Иджади группа Пайтахт циркының 60 жыллығына бағышланған зиманеви шоу азырлады. Программада цирк санатының ең яқшы жанрлары, олардың арасында гимнастика, клоунада, дрессировка, фокуслар ве акробатика бар. Дрессировщик Александр Хлыстов гастроллерге Геленджиктен келді. Ой сережелерге ой достларыны Лиза ве Пеле Денис арсланларыны тақдим ете. Яш сейірджілер ең чоқ айванларының чықышларыны севелер. Дот яшлы Алиса Беседина әрі атлық күндері циркке бармаға тырыша. Леопарды дикие слушаются своих, которые выступают. И им нравится, что они послушные и красивые. Ахмеджетте стационар цирк 1959 сененің көсмевсімінде құрылған еді. Оны шәрінің мерkezінде тікледілер. Бірінші 2 ел девамында отек язда çalışайды. Амма сержелерінің талаплары бойынша ешіні елда 12 ай девам еттірі башлады. Ахмеджет циркі СНГ мемлекеттерінде ең яқшы 5 цирк жетвелене кірді. Симферопольский цирк двигается такими очень большими широкими шагами вперед, и нам удалось, ну, во-первых, самое главное, что цирк в Крыму наш любит, он пользуется большим спросом, уважением. Мы стараемся своему зрителю отвечать тем же. Цирктен Иджади коллективы эр айгырым Тимаша Костере бір елда 200-ден зияды спектакль нумайыш етіле. Ахмеджет циркнің аренасында Юрий Никулин, Леонид Енгебаров, Тышкенбаевлар, Игорь ве Эмиль Кио, Людмила ве Владимир Шевченко, Еп Джанбазлары кебі белі шахыслар чықышта болындылар. Наша заслуга, и мы продолжаем также в каждой программе приглашать каких-то, помимо молодых актеров, хороших, интересных, мы обязательно приглашаем каких-то именитых лауреатов Монте-Карло, лауреатов Парижа, Китая, Москвы. Артистлерні бойле бұйық яшнен жемхуриетіміздің реберлері де хайырладылар. Большая гордость. Это великолепная группа. Это замечательное здание. Это традиции художественного руководства. Невбеттеки сене циркте техник донатма янылаштырылажақ. Сес, ышық, светодиод экранларының башқа сойлары ерлештірілежек. Султанистика Такаева, Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, Миллет Ачон. Дүния чемпионы унванына бір адым қалды. Қырым спортшысы өз карьерасында бұрын жекере юткызды. Американ боксчысы Марио Барриосанен тутышып кечірді. Батыр Ахмедов реванша қанен қуанмаға қарар алды. Күреші кабин 20 сененің барыне планлаштырылды. Боксчы өз ватанында насыл азырлық көре. Америка Қошма Штатларыда идманлар лагерне не вақыт ел алажақ. Бұны Наджия Исаева біле. И Батыр Ахмедов, как видите, и не думает сбавлять обороты. Просто постоянно нависает над противником, ни секунды не дает ему отдохнуть, восстановиться. Doğru hareketler tez ve açık aydın uruvlar. Kırım bokçu Batır Ahmedov dünya çempionu unvanı için Amerika Koşma Ştatlarında eminlikle kureşi. Onun rakibi Mario Barrios'a Amerikalı sportçu mütexassısı ringde da bir kere yutkuzganı yok. И бой, к удивлению многих, начал выравниваться. Мына финаль раундның соңғы дақалары ве Батыр Ахмедов бір уровны кечіре. Чемпион құшағы Марио Барриосқа беріле. Чемпион мира по версии WBA в суперлегком весе Марио Барриос. Кстати, посмотрите на левую часть лица Барриоса. Там один огромный синяк. Çoxsa ekspertler yarış hakeminin kararının razı değil. Hem birinci hem ikinci raundlar davalı oldu. Batır bütün kureş devamında öz üstünlüğünü numayiş etti. Ve tek sonki 12. raundda bir uruvdan salanıp kaldı. Ama kureşini devam etmege hazır edi. Onun rakibini kısa müddete revanş vermege mecburladılar. Мы потом сразу же подали протест на решение судейства. Они у нас их приняли и вынесли решение о том, что
он должен мне дать незамедлительный реванш, так как бой был несправедливый решение. Вот сейчас у нас ведется переговоры о бое, непосредственно реванша. Ну, думаю, дай бог, в начале 2020 года уже титул чемпиона мира вернется в Крым. 28 yaşlı sportçu dünya çempionu unvanı için birinci kere kuruştu ve öz karyerasında birinci kere yutqızdı. O keçirgen 7 yarıştan 6'sında nokautnen galip çıktı. Adetten tış nizam, devamlı idmanlar boksçunun yaşayış tarzı böyledir. Bütün kıyın iş ringten tış kala. Sol ve sağ kollarının bokslaşu ve taraflama uruvlar sportçunun idmanları kolgenin alıp barılgan kureşke oşay. Batır Ahmedov'un hareketleri tez, o gerekli teknika üzerinde çalışa. Батырға профессионал рингте қатты аяққа тұрмаға оның идманшысы ярдым етем. Қырым боксшысы онларca dünya спорт мектебінің дерслерін алды. Оның қайдеткеніне көре, өз беденінің қорчалап ішіне чет-елде Сергей Лапин кібі іч бір кімсе вақыт айырмай. Я всегда стараюсь возвращаться в этот зал и взять хоть какие-то навыки, опыты от своего тренера Сергея Юрьевича Лапина. Ну, тренер, который воспитал 3 олимпийцев, это не может быть слабым тренером, то есть поэтому результат сам за себя говорит. Профессионал бокска Батыр Ахмедов 18 yaşında келді. О бұйық рингке çıkacağına hiç kimse işanmaydı. Когда в 2009 году пришел неизвестный парень, все думали, ну, 19 лет, ну, старенький уже. Ничего, через 2,5 года он выполнил мастера, через 4 мастер спорта международного класса. Вот. Поэтому дело в том, что надо в человеке вот увидеть зерно, спортсмене увидеть зерно, и это зерно начинает развивать. Şimdi Kırım boksçusu öz memleketinde revanşqa hazırlanan. Bir aydan son ise Amerika Koşma Ştatlarına idmanlar lagerine yol alacak. Dünya çempionu unvanı uğrunda Kureşov 2020 senesinin Mart ayına planlaştırıldı. Naciye Isayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için. Юниорлар арасында регби ярышы Бакчысарай районының Хан-Эле кöyінде олып keçті. Ең яқшы унваны үшін 6 тақым, яғни Ялта, Кефех, Ярах, Межет районы ве Краснодар живарындан келген мақсус мұсафірлер көрештілер. Тәфсілетлар Солтанес Такаеваның левхасында. Шеренгаға тызылув идманчыларының насиатлары ве ғалибе қазанмақ үшін тілеклер. Бакчысарай районының Хан-Эле кöyінде 15 яшқа юниорлар арасында регби бойынша ярыш тамам бойле башланды. И наш любимый вид спорта будет развиваться в том направлении, чтобы достичь вершин, которые перед нами стоят. Сегодня мы хотим, чтобы этот вид спорта был номер 3, как минимум, пока в игровых видах спорта. Так что удачи вам, успеха, пусть победит сильнейший. Ойын башланды. Бір мейданда бірден 4 тақым ярыша. Ақярлы Грифон Ахмеджет районынан келген Сапсан тақымының ойнай. Усть-Лабинск шәрінден келген спортчылар Ялта ойынчыларының көрешелер. Матч 2 таймдан ибарет, бір 8 даққа кечи 2 даққалы тенефустен сон тақымлар қапуларының денішелер. Мы активно развиваем этот вид спорта. И с целью того, чтобы обкатать ребят, получить новый опыт, так как регби там новое у нас, только начали этим заниматься, мы привезли ребят сюда. До этого мы устраивали турнир у себя в Краснодарском крае, в Усть-Лабинске, и приглашали команды с Крыма. То есть начали с ними дружить. Тәжірибесі аз олғанна бақмадан Краснодарлы боец тақымы бірінші матчтан сон ғалип чықа. Тақымның капитаны Вячеслав Топильский бұл спортта 1 ел, амма енді меслектешлеріні топлады ве ярышта ой шәріні мунасип шекілде тақдим етті. Ко мне пришел мой друг и говорит, давай сходим на регби. Ну, мы, получается, пришли с ним, и оказалось так, что мы были одни из первых, кто посещает это. Так дальше мы стали звать своих друзей и набрали хорошую команду. Ойынның екінші қысмында Ахмеджет районының Сапсан тақымы мағлюбиетке оғрады. Сыграли очень напряженно, проиграли, но все равно мы старались, как могли. Ничего, в следующий раз, может, победим, будем больше тренироваться. Джимхуриетте регби спорт чешетіні Қырым Мүйдіслік и педагогика университетінде Февзи Якубовның реберлігінде инкишаф еттірі башладылар. Бірінші джима тақымны Велор Месецкий идман етті. Бүгін Қырым ярышлары бұтын Русия дәрежесіне еттілер. Команда регби у нас там давно существует еще.
с Рахметли Физиакубовичем Якубовым мы это все создавали, как бы он мой наставник, и мы это делали. И вот регби, благодаря нам тоже, вот нашему вузу, существует в Крыму, и вот эту форму приобрел. Регби федерациясы бу сененің сонуна Жумхуриятымызды бұл спорт чешетінің инкишафы үшін буюк программа шекілендірежек. Кележек сене есе такымлар региональ бірінжелікті иштирак етежеклер. Естественно, мы будем использовать 2005-2006 год для того, чтобы они участвовали в всероссийских организациях. Мы сейчас делаем региональное первенство, которое тоже будет реализовано в 2020 году, и оно будет охватывать весь Крым, и я думаю, что Севастополь мы тоже включим в свое региональное первенство. Турнирден галиплері Крым джима такымына кірежеклер ве Жумхуриятны бутун Русия ярышларында тақдим етежеклер. Султания Истакаева, Сандзивадинов, Миллет үчүн. Кадақаға бұл қаберлерінің епсі реклама бөлігінден сон авар ретіні қачырманас қайырлы ақшамлар.